say dear Pragia aba beka nipa ya setena mu ene yakoni abadi ho na ebenum na eka se Pragia no aba beboa ebimu nso eka se won dwumadi a won edie sabi enso ani kra na eno na Asanteman Zongo nkoso hene Alhaji Abdullahi Ali wato ne nsa afre Pragia fo ni na se won brai na won dwumadi ana won akoni abadi ho womo ebehu de o sa onye ene de eni se won eye na ye bedru hanum sei no womo nso ati bebre na Opimso Radio Opimso TV ye betua pini womo ne akobusa womo ohawa womo efemu ewo won kwantempo ho ene won ba Prempeh Assembly Hall hanum sei no de on tie ye ene de o so mo ye ewo won kwantempo so mame akoso jemfo at Sunday wa ba betie nchwetwe ekoso ewo Prempeh Assembly Hall ha na efutu obey anase disua bay na wo fa free san chechwe o anokurenim de way o mo chire mmera no me ni age pa se mmera na o mo de chire no ebe bo mo de na ere ediso na mo especially wo mo under age no wo mo na ya time na mu fini ye overtake ni ade ensembe na beka chire wo o me hu na mbetima stop na say ade oye no enye diso so and diso a na police for hu na so mbetima chi no mo chen the right room na mpacho emra na wo makeke ni na eno na nini na wo diso ana say bi wo hon ma wo diso wo kwai wo be diso ni na mbedi so ada na mendiso ediso pepepe me pacho ene dey empanimfo ato omonsa dia frem a mo chi Pragia ene moto ese mo mbeje nchwechwe efa modwuma ho na oba ye nchwechwe no eto say na besi aka fa ho oh so far so good nchwechwe ndie yam say eye especially ebeda de ndika meda your friends MC askormo pa MC in fact we nipa bia wodo mansim pa chesenchechira omoye no kwasem ni koyie pa ama in fact oma mu twa dedeta no oma mu nim de so omoye ina nchechira ama in fact omo ina ahu de so omoye ntino da MC ase esa da honorable MP ene Asomase constituency chairman ene ne vice ina ido mu ina ase omo ina ka bom ana amasa dwumade yaide akoso in fact yen da omwase papa da omwase in fact pa nchechende ye na me pacho chi Pragia na se uchi moto yi me chi Pragia me sha se chi Pragia yem se 2017 ana me ye sha se chi me ne chairman your group your union ho I friend Pragia union Adedeta union your chairman ho your secretary obia ye na dika ji license efa Adedeta ho ayi na nti me na me porter ewo union no ha nti me driver ni bi na me pacho wo ba ye nsembe na o maka na wonya sese no kwa obeye actually okay before kura no I start twa Adedeta no na ye kwa na ka omutimi chire wo mu driver for chire wo because ye ndika omude ye ko India for no omude ye ko baby edi chire kwan ya fa so twa Adedeta no kwan fa so omu ehihya Adedeta ni na nti e ba abonten no enya advantage etimi ni omu bi kasa ya ma omu ina hu afidie ni so na mecha nti no sese no asida na ese ye de ma mpeinfo ye ni asem bi aka asida ho no so ye wo bi ye wo Tech Johnson edi Basawaba eno ye union eno Ikra transport ena ye wo Sawaba so edi ko Tech ena edi Basawaba Johnson ena post office edi ko Spare Johnson edi ko Boban ena Swamera about edi ko Mampontene edi ko Ntonso aboaso yina station ukodwane a na aya na mpanyimfo na omo station na no omo ye station dwuma ni ye because obi be register e wo se hu ne driving license no hu se nipa no o qualify se obeje no station ho omo timi je obi o kan kora obi mfi omo produce na omo betua no ebimu yasa ena ebimu so mo no omo bo wawa unse wawa ni de untimi nkoka na asem je se police kosia no ese ohono anu ye metuma yi no